nego ti ovo pričam. Znači, Ali priča je slušaj, a bolesna. kako je uopšte došao do geneze da ti, jer samo zato što si bio na ulici, pa imaš recimo kao klinac dosije, pa te odatle prati, kako si ti bio umešan u celu tu? Evo, kazat ću vam jedno, ovo ne treba da odam, jer je bilo za autobiografiju prvi tom. U osnovnoj školi 11 godina imam. Veljko Dugošević preko puta Milana Rakića je stanica milicija. Pantelić, inspektor, 2 metra ima u njemu. Protivpravno me lišava slobode na času. Odvode u stanicu i 21 put mi gasi cigaru u ruku. I življavaju se, biju mi duple šamare, krvare mi bupne opne. Koliko si imao godina? 11. Niži maloletnik nisam smeo da budem bez nadzora roditelja, pitan od strane policije ništa. Nema vlasti, komunizam. Smeje se direktor osnovne škole, daje me razredni, okoreli komunista, prelazim ulicu, bijenje, mučenje, priznaj gde su zlatnici. Ada dakta, no name. Ja ne znam, Lost in Space ono kao. Ja ne znam gde se nalazim. Iz škole klinac sa sinom predsjednika grada Beograda tada. Zlatnik iz biblioteke svog oca, pisca, vadi i krade. Što su tebe? Kupuje pljeskavice, bicikl, ovo čašćeva celu školu. A što su na tebe? Slušaj, majka pita i otac sina, gdje su zlatnice? Kaže, bio mi Kristijanimos. Nikad u životu s tim djetetom nisam bio zajedno, niti sam bio u njegovoj kući. Mučenje se nastavlja, vezuju me za ovakvu ručku, za fioku, lisicom. I kaže, bolje kaži gdje si prodao to i ovo, inače, da. Odlaze oni na teren, ali Kristijan otvara ovo, jedan šraf, drugi sa kvakom i lisicama. Tresem se ovako, srce, znači u ušima bubnjevi. I ja klinac, dete, evo ovako sam išao. Evo ovako idem, prvi sprat, pa motam stepenice, platforma, stepenice, sprat, stepenice, platforma i gledam krajičak Milana Rakića. I izlazim, ja sam kao nešto čuo kroz maglo. Ja to ne mogu da vam taj strah, tu tremu, tu mržnju, ja ne mogu da vam objasnim to. Ja sam samo uleteo majici kroz prozor. I uvatio ovako za ruke i rekao, majko, nikada više neće niko udariti. I ovako je gledam i ona, šta ti je sine, i poče plače. A bila mi vaspitačica Danijela tu. I kaže, šta je ovo? Od tog dana ja sam postao monstrom.